KKGP Sinot Sepmi Kaban Salong ha Kapalang Monai ha Kitarik Shipau Hado Katlai Jong Primat Ar Hajar Ar Kan Salong Kawe ni Kisnot Kibahetam Haba Unijor Pat Kili Kisnam Kipladet Samla de ya samla statement untuk raju Kajeng Poi Jong Dikot Pat Delegates Kamduna Ya Sis Hajar Sanspa Mentangnya pet ya ki katu kan ki surok ki ba pila banyat lengba apa village ya kan ka jang sang sinat kaban salong ha Kapalang maunai naslong nyat ter na ka slong bypass tunong stan pat ndala poi semarang nyat na ka liang jong kamon nang niru ndala poi akan surok kepada blok penjat bed na ke Sepang kamon atau yat beter surok kalong ke bapa nda lapoi hagane pilai ya kaget ya kilon kabla padiang sobhai pi wat namra ya direct lar ya direct poi sino klau de yat bech kadiang de poi ka jaka balong sinat kane kalong na panta kinong is tiwawan lagi tan silong nang ta gitu gibawan lagi tan west kum segi tan dong ston gitan rengdo bat kum ta ter bayat lembaga ni surok bypass nong ston da klapoy dan jong ke bentar kot ni ke mosawa sayat no kamon kalenti ke kams new lihat ta kadon ke we kalenti ke bisa kemadro ke bakamba ke nyat ter ya kena surok da pila poi sakamat kan sedang sakuwe galat ini kesenang mau sawah ya ter tuh dalam poin nang ne wana mulai sekadang les kamon pun gilat gibayat nasi pangkamon ngelajan poin matharap tiga dan kamreti ini kadar kawe kalian tiga bami nak kita mau sawah ang ne pinyat bet dan kamat pais kadiang yat bet kamon Jangan puerta Sepang kani
Nalapoy hanay pelayu ihi bakadon kaway kilon. De runggay na kata kilon. Wat num lech kadiang. De kane istu pala jan poy jaka. Nang ne no pe cepo nyaj kamon. Nela poy kishno monai. Tay ka jingmane jangko palang monai Presbyterian. Pandal kepala penkrek keluc perkelong kebahe aduk kata-kata perkecaka penlong jaseng kelok pentor tanpa kena portlang kalau ke berkiang mentang nyelek pet ya kowe na kejaka yang kali kejaka parking
kebalati gerbang na kamta kikali banwan jeng banwan pak agane jaka kene kecaka yang kali stesen jerong kodon begini gibreu gibalwan sorbel pa kemudian ke bahek ba